Patal fatu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia, a le radio Samoa, wala whafunga mai, le amatanga le nei vai aso. Wofoina nei le whainga malo ni usawalese, le whaita wafe o tupe i tangata whainga ruenga i au nanga lau tele le stete, e ta wala le si itanga o lato tutongi mo le isi toru tausanga. O le ofo o whaia, le a whaamanu i na ile siria ma le whasela wafe o tangata whainga ruenga, sau whatasi ai ma se peimeni o whaingoa cost of living payment e awheta la ma se talo sanga e ngāri rua whatasi i whiutana inga tau tutongi. O le whora sanga leo o whaino mai le whainga maloi le so, o whaino ai le tau tupe le stete o Daniel Muki le 7 News, o le ofo le ai tutongi, o le awhiso soa ne tu iti ai le tau o le soifuanga i le tonu reisi toru tau sanga wha le tupe. O se rima se tamaititi wa riputia na maua le pōna pō se whale i Far North Coast i New South Wales se lava wa maua wa maririu. Nanga iatu iei leo le whale le Lismore po le toi kuata i le se furu le pōna pō o na upopolenga mo le saunga le mua se tangata masona atarii. Ta ua le 9 News na urufare wha marosi leo le whane ma maua i tino maririu o le tamalea tolu subaru tausanga malona atarii e lua tausanga. E reo tere ni whaamtananga o manino mai o le whaalamlawe mō le te minei o no lo whaanga soro so e ngā reo alo wa saunia fo i mase ripoti e tu inatu ni coroner. O le atura i lumo le whaamsinonga se ri ua wheta ua inalo na tatui se itulo o se malu o le malo i sini. Whaeroe le 9 News e to o lua leo na whea ngai ma le whaatino ino o la tiute i le awala o traffic duties i le whetaula i ngāla i Castlereagh ma Park Street i le city. A wheta ua ina ile o so wha ia o se tasi o ira ua ia se tangata wha mai o le ulu o le malo se tura una whaina. So la ese tangata lea a e turi ane e isi leo ma whaatonu ina i ave sere nei fisa whaatino ai leo so whainga. Wha mai le ripoti o le na Field Constable Elvis Bohr tolu su lima tausanga a venatu whare mai malo i pea a i le teminei ia ua po e ina seri e tolu su whatausanga le matua e tu la i le whaamsinonga i le so. Po le tere titio le afore se fulu le pōna pō le na whainai le soifua o se ri ima mariwa i lava i se tasio au wala i Wollongong whai mai ripoti na la vela na taawale i se papui pui o le Princess Highway i Yala a ngai mai i fafo mai lana taawale a la vea ai i le isi taawale na pasi atu i le awala lava lea i le taimi o le whaamtaranga lea mai leo. O le ripoti le 7 News wa ta waina mariwa i lava si ali i lea i lea taimi le no fuanga na iai e luas furu iwa tausanga le matua. E le iai ni manuanga o le avita avale na ravea ai le luas furu iwa tausanga lea e lima suru rua tausanga le matua o le avita avale na ave le wharema i Shell Harbour e whai ai lana test. Ta puni ai ma mga ala ia mo sina taimi a o whai asu e suenga a leo. Ma le tala muli e eisa mata upua li patia le vasa nei mai le whai tū leo Adelaide o whetaua i nei leo so whai o ni tama e tai se toa wha i lungo se train. Whai mai li poti o seri e whasa puru tausanga wa mōria i mōria ngai wha o le wha o lima. Po le tau le iwa i le tau ana nafi li potia na wha sorosoro nei o spa inga le li i le nei tama e tai i lungo le train e peo na taua. Taua ina sa ia tu i ina po u nai ma feanu se iturou i nei tama e tai wari potia ma ia wha luma i la tau ia i upu na ia tau talane ai. Na ua tau nuu le train i Adelaide, tau ma whai e solanga i le Adelaide Oval pei tai na maua leo ma pu e nai loa. E le imana o mia nei tama i tai na a fiani tong fitinga a ua mōria nei le li i lea matoe te tala i tua e whaatari ai le aso o le whaamsinonga i le aso se furu tolu o le masina o kuso. Wa whaasao na ia toe whao ngaina au nanga lau tele ia mō le tolu masina i o lona winga se i wanga na ua whausa na ia lava train e whaimalanga ina o ia whato ato e mawhai e ona tie se train i se teimina tamai. Tala ia radio Samoa mō le nei fo i aso.